tay cái tay nè cái iPhone cái tôi lấy cái iPhone 16 Pro Max tiếp. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and then once again welcome back. Te aslam jupen video shu jupen show shu pan iyo video dia entah ngan yala mi pisha babon pakai iPhone. Yeah. Wow. Pindah pin yo ite long wait. Wow. Just looking like a wow. But actually I'll show you some. Okay. I'll show you whether you like you like it or not. But I want to show you there is a lot of iPhone here. But if you want to come and join me to steal some of it, so let's see. Ma te tahi lapoi biang saka video sakawai namar ngasu kale ka video untuk namar ba boring te ban shonging room ta ngadon night shift te ngadon ni ngadamut pisah ka wai bet ni pe sa shadur ba ka chang ada dan ngadon ha iu ba hal lawai ha ni juga apa ane juga kalau ngendong ba te pe tu. This is big building, I mean like not city. So ngan sapen ipi namar ba sini to bun pakai iPhone am sesnong jongi te ban yo iPhone ka jenjar ba namar ba ni hab ban ithet knang kan ni kata ka iPhone ka ba sini pat ani dapat satu lentiro kato pechat yang semon satu kadon iPhone sudah kan tak tahu page perlok kato iPhone page tay ni iPhone kato lai kawai te iPhone 16 Pro Max tip page perlok tu ki iPhone page tu very best iPhone. Ini daya itu barang repair. Itu ke iPhone 11, iPhone 7 Pro gitu. Ini dah malajong. Di tangkat tu hi perlok, ini kenupan hakoi video. Ngan peni sisu ya pi umno bang yo umno amin aja. Long peni sisu ke video ya pi tiba long tiba penat namar komedi iru tiba funny iru tahi tangan tahi kedai saya jarang dan saya kena lupa kawai